Ni nyuma y'uko rero ku munsi w'ejo igihugu cya Swede gihamagaje ikitaraganya ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Swede agiye gutanga ibisobanuro ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza uti ibisobanuro yahaye abo bazungu muri Swede ni ibihe? Nibyo ngiye kugusomera rero muri iryo tangazo ryashyizwe hanze na ambasade y'igihugu cy'u Rwanda muri Swede. Reba hasanditse subscribe, na makuru menshi cyane rwose tugenda tukugerezaho ku gihe, ayo yose uzajya uwa mbere mu kuyabona. Nibihe bisobanuro ambasaderi wacu muri Swede yatanze ubwo yahamagazwaga na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu? Ngibi rero muri iri tangazo ritangira rigira riti: ambasade y'u Rwanda i Stockholm yitaba ihamagarwa rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Swede Stockholm kwa 27 Gashyantare 2025. Ati ni nyuma y'ihamagarwa rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Swede, ambasade y'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ibi bikurikira. Icyambere, ingabo z'u Rwanda RDF zikomeje kugira ingamba zo kwirwanaho hagamijwe guhangana n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano biri ku mupaka uhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Abanyarwanda bafite uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho mu mahoro batari mu kaga gaturuka ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya kabiri, ni mu myaka 30 ishize u Rwanda rwahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano biterwa n'abajenosideri bo muri FDLR, umutwe w'iterabwoba wemejwe n'umuryango w'abibumbye nk'ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ukaba unafatanya n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu kutugabaho ibitero no kuduhungabanyiriza umutekano. FDLR ikomeje kugaba ibitero ku Rwanda ihungabanya ubusugire n'ubwigenge bwarwo, n'ingabo z'u Rwanda ndetse na nyakubahwa umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu bonyine bashobora gufata ingamba zikwiye zo kurinda ubuzima bw'abanyarwanda, cyane cyane igihe iterabwoba riturutse mu birometero 2 gusa uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ntiruzakangwa cyangwa se ngo ruterwe ubwoba ngo rugire icyo rwigomwa ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muratwihanganira tuba dusobanura directly rino tangazo. Dukomeze ku ngingo ya gatatu. Bati u Rwanda rwakomeje kugira umwanya uhamye ni ku bijyanye n'umutekano w'igihugu, kimwe rero n'ibindi bihugu byose bihura n'ibitero by'amahanga nka Swede mwebwe mwaduhamagaje, nayo rero yafashe ingamba nk'izi ngizi mu guhangana n'ibibazo by'umutekano biterwa n'ibihugu bituranye nayo. Ni ku bijyanye rero no kubaho kwirengagiza ukuri situkumva impamvu mu bikunda. Ingingo ya kane, u Rwanda rwakomeje rugira ruti: kubera rero Swede igendera ku ndangagaciro zirimo kubahana, uburenganzira bungana ndetse no kubungabunga amahoro, birababaje cyane rwose kubona igihugu gihitamo kwicecekera ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu ku batutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abanyarwanda baguye mu bwicanyi bugirwamo uruhare n'imvugo zibiba urwango zitangazwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uku kwirengagiza ibibazo kwa Swede biragaragaza rwose kudakoresha igipimo kimwe mu gukemura ibibazo ndetse no kwanga kubaza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshingano zayo zo kurengera cyangwa se kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiyoborere idahwitse. Dukomeze ku ngingo ikurikiraho. Bagize bati: kuba Swede igaragaza kwifatanya n'Ububirigi, igihugu cyagize uruhare rukomeye cyane rwose mu gutera ibibazo by'akarere kuva kera cyane ndetse no muri iki gihe, ni ibintu mu by'ukuri bibabaje cyane kandi biteye amakenga. Ibihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi, ni ukuvuga Nordic nations, ati ntibigize rwose ntibyigeze na rimwe bifata amateka ya gikoroni mu gihugu cy'u Rwanda, ntibifite inyungu mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro anyerezwa muri Kongo ndetse rwose ntibifite ibibazo by'amateka bifitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba byakagombye guha Swede umwanya mwiza wo kugirana imikoranire idafite aho ibogamiye kandi yubakiye ku kuri. Ingingo ikurikiyeho, u Rwanda rwongera rubwira Swede ruti: ukutavuga kwa Swede ku bitero byinshi FDLR yagabye ku Rwanda bivuze byinshi. Hanyuma indi ngingo bongera kubwira Swede bati: umuryango mpuzamahanga
wahanaguye ibibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukabigira inkuru imwe itangaje ko ngo u Rwanda rushyigikiye M23. Nyamara M23 ni umutwe w'abanyekongo bafite ibibazo bifatika bireba Kongo, wavutse bitewe n'uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe kubahiriza amasezerano y'amahoro ndetse no kurengera uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje guhohoterwa, kwimwa uburenganzira, kwimurwa ku butaka bwabo ku gahato ndetse no kwicwa bazira ubwoko bwabo. Ingingo ikurikiyeho, Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda binyuze muri ambasade yayo muri Suède yongeye kubwira Suède iti ni mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuryango mpuzamahanga wananiwe rwose kuzuza inshingano zawo. Nk'ubwo ngubwo umwaka wa 2024 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi UNSC kahawe inshingano zo gutanga ubufasha bwa tekinike ndetse n'ubwogeza cyuma cyangwa se logistics kuri SAMIDRC, umutwe w'intambara cyangwa se umutwe uhuriweho ariko nanone ufatanyije na FARDC na FDLR. Ni umutwe birumvikana n'ubundi ufite ibikoresho bya gisirikare mu mbabarire, atariko nanone ikirengejeho ntabwo ari FARDC gusa bafatanya cyangwa se FDLR, hiyongeraho n'abacancuro baturutse hano i Burayi. Uyu mutwe wa gisirikare uhurijwe hamwe n'ingengabitekerezo ya jenoside, ibi kandi ukabihuza no gushyigikira amoko cyangwa se kugendera ku moko n'itotezwa rikorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi rero wagaragaje icyifuzo cyo guhindura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Iki ni icyifuzo rero cyatangijwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aba rero baje basa n'ababashyigikiye. Umuryango mpuzamahanga wananiwe kugira icyo ukora ku bufatanye bwa FARDC na FDLR nabo bose twavuze, ndetse unanga gufatira ibihano abayobozi bashishikariza urugomo n'ubwicanyi bukorerwa mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo z'umuryango w'abibumbye zemeje ko FARDC yifatanyije na FDLR, ariko kugeza ubu ngubu nta bihano byafashwe kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ibi bishoboka bite ko ingabo za leta zigirana ubufatanye n'umutwe w'iterabwoba amahanga yose yemeje ko wakoze jenoside? U Rwanda ntabwo rwarekeye aho, rwongera rubaza iyi leta ya Suède yahamagaje ambasade yarwo ruti ibihugu by'amahanga birimo namwe Suède barabizi neza ko FDLR ari ikibazo gikomeye cyane kuko yarashe ibisasu ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda kuwa 10 Kamena 2022. Nubwo rero ibi bizwi, mwebwe Suède mwanze kwamagana ku mugaragaro imikoranire ya FARDC na FDLR kubera iki? Uburyarya bw'umuryango mpuzamahanga no kudakemura ibibazo by'aka karere nibyo bizakomeza gutiza umurindi izi ntambara. Hanyuma rero ntabwo u Rwanda rwarekeye aho guhata ibibazo abaruhamagaje, rwakomeje rugira ruti u Rwanda rwakomeje kuzuza inshingano zarwo mu bijyanye n'ubutabazi ndetse n'iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, rwakira impunzi ibihumbi n'ibihumbi harimo n'abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba FDLR n'imitwe yitwara gisirikare yaturasheho ikanatwambura abaturage b'inzirakarengane. Kandi rero u Rwanda rufata abo bose mu buryo bujyanye n'amategeko mpuzamahanga. U Rwanda rwanafashije mu bikorwa byo gutabara abakozi ba MONUSCO, abakozi ba Loni ndetse n'abari muri mekanizme ya ICGLR cyangwa se abangaba bashinzwe cyangwa se abakoraga muri ICGLR, aba bose bafashijwe n'igihugu cy'u Rwanda. Byongeye kandi u Rwanda rwemeye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bwubahirizwa. Si byo gusa, u Rwanda rwanafashije abacancuro b'abanyaburayi basaga 300 binjiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kugira ngo basubizwe mu bihugu byabo mu mahoro. Mwebwe Suède mwaduhamagaje kuba Suède itagira ikivuga kuguha akazi binyuranyije n'amategeko abacancuro b'abanyaburayi na leta ya RDC, nabyo ntabwo bisanzwe.
u Rwanda rero abarutumije ngo rujye gutanga ibisobanuro rwakomeje rubabaza ruti ubwo ni Suède, ati Suède ikwiriye kubaha ndetse no gushyigikira inzira y'ubwumvikane buyobowe n'abanyafrika ubwabo. Iyo ni inzira yemejwe mu nama ihuriweho na EAC SADC ndetse no mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU. U Rwanda rwabwiye Suède ruti intego y'u Rwanda yonyine ni ugutanga umutekano ku mupaka warwo ndetse no kurangiza burundu imvururu zishingiye ku moko muri aka karere. Intambara zatewe n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kudakomeza umuryango mpuzamahanga zigomba mu by'ukuri guhagarara bidasubirwaho. Ngayo nguko niba rubibari imbere namwe ubwanyu mwakisobanurira. Ngibyo ibisobanuro u Rwanda rwahaye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahamagaje ambasade cyangwa se ambasaderi yarwo. Ngibyo ibisobanuro yatanze. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwibuka kudusigira ibitekerezo byanyu aho hasi. Nge nk'ibisanzwe 5 kuri 5 turakomeza kubana.